Kardom Karbi anglong pini nili puthot rang tholana li tum kilang bomma tika chinghona channel Karbi teach 2.0 along la pena fransi ka duka vela nili video kilang ara do an fansta me nili hin pen Kardom pazir iglo Kardom la penon kilang bom nali tum la Karbi teach 2.0 channel long si AKIMI lang polte subscribe igon la pena dung het belar jan dui Dr. Ver pondera nali tum all long sedanon la la polte nali tum on fit nili ka freka video le upload tame nangli tum mobile long nangkile da prangya fan bat nangli tum kelong da prangya fan no la pen pinia video angke nili arje bang tipe theklong popusi kamatha lo la si nangli tum la arje laing pulta la so video nangli tum kicheng min kijot an langon la pulta nangli tum nili arje bange theklong po la si nangli tum la so video kicheng min kijot langon lapen pinia video bangke mana nili la non bange chipik lang klela stame pinia video bangke especially nili la self help group kawe tu mane arong son do lang mene self help group kimi si registration ni mate kai fly pu son kamat hatum do tai mene la sinale tum so video langa chini ikpo koson se fly ning ma lapen pp document sai hu sining ma nang le tum so video long thek monong po lasi la so video ba especially la arla so tumhan female tumhan lasi female da lang me male da lang me athema la masala group banga pin so tuma avidat posi arla so tuma sini le kiman pilo lasi pada depin ben intro lang pon len lonang la intro lang dat penang tum video banga thek monong po mate cheng pon phin na la penali tum la so video description long link long in la so link long berdam phet penas na arjanang klein ali tum thengno la pena frangsi la punang litum thek polong pola san arjana chiklang ek panang litum the Karbi and Belize Industries Commission pudi la pen litum self help group of form na litum dak thek polong pola se form fill up le ko na litum kachini kinang sot bang la guidelines for filling the online PME GP pula dak thek long inang litum la guidelines bang kachini kinang sot la sinang litum la number 1 banalitum dak pure ek denol legal type this from is pertaining to non-individual applicant self-help group trusted registration institution hai hui dak dui lapen francina litum name of institution SHG extra lapen number 3 long ke SHG others are need entry registration number lapen registration date hai hui dak nang pola pen enter 10 number bang hai ban litum manili nang than ikpol lapen 7 bang designation enter designation to authorities person la penalitum dak agency bang select pona pola pen state select pona 9 number lo nalitum la pen district la pen dat nalitum number 11 lang nalitum thek pona product sponsoring office select office from the list dak list long pola pen gender nalitum example dak select pona pola pen 30 number lang social category social select social category backward caste la pen schedule tribe lai hui dak do po la pen category lai hui select type la area la pen address ai hui dak nang litum chipinang po address kipinang ba nang litum dak thek pon loi including taluka block district pin code mobile number office number la pen email la pen bank account number lai hui lo la pen location nang litum chipinang po 15 number long la pen 16 nang ba propose unit address fill complete unit address la address ai hui nang litum dak pen complete nang po type of activity nang tum la 70 number long thek pon loi type of activity lai hui nang litum dak lang poningon la pen name of activities la sob la bang form long ka fill up ninga puthak sidak nang than pon nang litum pan nationalitum la form fill up la koda kachini bang kana sola la pen loan requirement capital hai hui nang litum dak fill up donang po la pen bank details nang litum chipinang po la pen second financial bank entry IFC code lai hui nang litum dak pen sub fill up thainang po la pen nang litum phandak kitok thekloi nang litum thekloi after save data application data you need to upload documents to final submission of application after final submission of application ID and password will be sent
to your registration mobile number la answer lo la dak banali tum la thek ponong po la sipada depin pen form long le dam ikna la sidaga nalitum la legal type nalitum dak thek ponang po 1 number long banga la pen number 2 long banalitum self help group amend dak fill up ponang po la pen la number 3 number 4 number 5 la ke thom long banalitum dak pen fill up nang nilang la pen authorities permission banalitum select ponang po dak select dimber ingon nalitum la pen komamen pen sidak fill up preng la so authorities banalitum dak bang tok iknang po amen banga la pen designation banali tum dak pen toging na pola pen Aadhaar number authorities person la pen PAN number PAN card number la pen subscribing agency la agency banali tum dak pen select ponang po se KVIC KVIB DIC la sondo la pen nali tum dak pen select ponigo la pen state la nali tum select state pen nali tum dak select ponigo la pen la district number 10 nali tum thek pon loin la district ba district nali tum dak pen select pon ego la pen subscribing office nali tum dak pen office long la dak tik ber ego nali tum dak office ta select la pen gender bang da not applicant la woman lo nali tum select pon po la pen social category nali tum lai hui nali tum thek po la pen taluka block district pin code lai hui nali tum dak details sai hui nali tum dak pen submit pon la ma la pen authorities person mobile number la pen telephone number la pen bank account of self help group la bank account ma self help group pen ka khuli bank account nang po la pen unit location la pen purpose unit address dak na tum select ponang po la pen address ai fill up pon thai nang po la pen district ko fill up nang po na tum la pen training la hai hui na tum dak thek ponoi EDP training undergone la son dak na tum fill up thai na la pen finance la bank account banali tum first financing bank account la so account banali tum number address dak fill up onang po la pen second ma 23 number banali tum second financing branch IFC code la pen what will to CGTMC la hi banali tum dak pen select pono la pen yes no la hi select pono la pen la hi chok thai lo pul nali tum la form fill up pen chok thai la pulte nali tum la check box long di dak nali tum la son tick pidana la te mi pa la pen nali tum dak thek longi save application data la save that benefit nali tum dak documents nang po nali tum phan la so documents ba nali tum upload nang po upload that pen nali tum mobile la long stame application ID mate password bangai nali tum phan nang send ikpo nali tum la registration mobile number alo nali tum la dak la abersi nali tum thek longi after save application data you need to upload documents upload nang po la pen final submission of application nali tum dak final submission application pen check lang po la pen submit that pen nali tum application ID la pen password bangai nali tum mobile number long nang send ikpo launch or la so process la sinali tum so video jong silang mi sample de nali tum share phone ek tha mate like lai hoita nali tum pic tha la pen pini video long bangla answer la sinali tum dak thek the jat je an nili phana arji ko nili na reply den po whatsapp long stame la pen comment long stame nili na reply den po la si pini video long bangla answer la pen kado ka vela Karbi 2.0 channel long kilangara do an panstame nili pen Kardom